P là tham by school. Did you deposit the school fees? Hỏi ngã là đập thầm. Yes, I have deposited. Cả by school cả đấy cả nó. How much is the school fee? Cả đấy nhau hajar lại spa. It is 7,300. Lanu can kun porcio. When is the last date? Cả đấy minin cả miệt. It was yesterday night. P pulia ayu menta. What are you studying now? Nga đằng pulia M.A. I am studying MA. Cả đấy cả class bà cắt nó. It is in which class? Cả đấy bà khát riêu bát bà khát nhau. It is 16 and 17. Ngà ru ngà qua bần lẹ. I want to do it too. P là đâm class khát sân. Have you finished your class 15?